No one's quite sure just how many Pacific Islanders arrive in New Zealand every year. Surprisingly, the Departments of Immigration, Statistics and Island Affairs were unable to give us an accurate figure. But it seems a reasonable estimate would be that so far this year, about 9,000 islanders have arrived in this country, the vast majority of them on 3-month work permits. The number of islanders now living permanently in New Zealand is believed to be about 60,000, of which 40,000 are in Auckland. Every plane arriving at Auckland has its full quota of new arrivals. Wide-eyed and a little bewildered, they have very little idea of what to expect here. Many speak only limited English, have no experience of urban life, and carry most of their worldly possessions with them. Malo Lele, and welcome to Kumi Whanua, a platform focused on our grandparents' journey from Tonga to New Zealand, Auckland. Ko kuingoa ko whetongi tatuela, pea kuo lele mai me kolomotua molapaha. Today, I will be sharing the story of my nana, Aspecio Haileni Tatuila. Nana, talanoa tupuanga. Can you share with us a bit about your family background? Your mom, dad, siblings, and how or where you grew up in Tonga? Malo ape to whetongi ma o whainga maari e. Ki mua ke o talanoa ki hok tupu anga, ko to mua tuku e whakamalo ke o tua. E ni o mai, a whainga maari e ko ni, ki a koe pia moao, ke tapo talanoa e. Ke ulawa ai ke o talanoa, ki hok tupu anga, pia moe whanonga nā whai mai, o a o mai ke ako ko ni. Ko hok hingoa, ko Aspecio Haileni Leotisia Folau. Pea tok ma uhoa lewa pea mo a palo a siwi tatui la mi la paha. Pea hoko lewa o hingoa ko Aspecio Haileni Leotisia tatui la. Ko i kuongo mātua, ko sione fang Folau, e tangata eki, pea ko whine eki, ko mele seini magahile. Ko hau me family toko lai. Ko sione Folau, ko nilere mai, me haapai, haano, fotuhaa, ko lovai, pea gua i fok monokonga pālangi, Piritania. Ko whae, a meleseini, ko ni hau i haana, me fotuhaa, haa whewa, pea mokolo vai. Nai mari e kongo mātua i he tāhiwa ni matolo, pea whanau i le wau i he tāhiwa ni mawhaa, i si ato tai. Pea nai whakahingo a iau e he ongo mātua whai whikau, ko lātu, pea mo te vitamone, i he ki kolo ko leo tisia. Pea koe Haileni, koe whakahingo a ia ke wheitu, na alu ki ai o ngā ue whakawhai whikau. Pe i he taiwa ni mawhaa, nana isi ato tai ai, o mauhiki pe o nofo i e ki motu ko ia ko atata. Pea ko e ku manat ke taimi ko ia, ko tangata eiki, ko tangata na ngā ue malo he au peto. I he ngowe, i uta, pea mo tahi, tau tai, ko uhi, na e kamata ke mau toko lahi, whanau i mai e toko wha he taimi ko ia,
Pea awele wau ki he ako, ka koe mea mau anga mo ui, koe ngou e pe e tangata eiki, pea mo aru ki tahi, mo ngāo hi waka. E ku tupu hake, na tupu hake whamiri na nau whi ofo o whani. Na i togo lahi ai whangatunga ane i whae, o nongo tunga ane e togo ua na ngā ue whakapure anga. O ngā mātua na ngā ue whakawhai whekau, i e ses tonga hou eiki. Pea koe taimi lahi na mau ai tokoni, i he wala, pea mue me akai, ne whai mai e tokoni, ai ongotunga ane koe ni o e whae, kia te mau tolu i he mau nofo i motu. Totongi ang e mau mea whakaako, e mau kawenga whakalotu, nai tokoni lahi ang e ai ongotunga ane koe ni e whae. Pea mui ngā ue pe ai tamai, o whakatau e ne ngō we, pea pehe foki he ne tau tai, o whai ake ho mau tauhi. Pea nai hau ke taimi, nai hange koe oku palapalema e kuako koe uhi, na iai ha whangi whakawāwaha, whaka e whānau, iho mau wā, iho mau ke iki. Pea tupu ai, hanga he ku tongo mātua o awele wau ki nuku alofa, i tonga tapu, i he main island, o awele wau ke u alo ai o ako. Ta koe taimi ko ia, koe taimi ia, na kuongo e whaingata ia ai, i he mawahe, me he tamai mo whae, o alo nofo, i he whae tangata, i nuku alofa, ke u alo ai o ako. Pea koe fuafua taimi ia, e mama o mei api. Nā kuongo i nā kofalai ki whae, mai tamai, taimi lai. Mok whangi toko wa. Ko alu ko ia, ko ta ua pe. Nau alo no whai e whae tangata, na ngā ue whakapure anga. Pea ko ia ia nā ne fua, e kuako. Pea nā alo ako pure anga i he api ako, i whas moe afi. I koe wheitu uia nai no whai e whae tangata. Whanonga, whaingata ana, nā tupu hake ai, koe uhi he nai lahi taimi nā mawahe ai mei api. Pea mua lea taimi lahi ai, ungo iai ai tae lata, e nofo pehe. Pea i he, awat ke taimi, whaingata ia e mau nofo, pea nā ku kailewa ke utoi alo ako, kau whoki mai o whakasio ngā ue. Nā kamata ngā ue, i he whare koloa, o e tangata i loa ko li poi, i nuku alofa i he taimi go ia. Koe wahe nai paanga e hongo full $10 a week. Ke tokoni ke tamai. Nai lot mamahe tangata iki, e kunof ko he ako, kana i kai ke toi ahaku. Lau ko whakaukau ke unofong o ngā oe ke tokoni ki ai. Koe uhi ke tau he family. And that's where I met your grandpa. Tala noa kumi whanua mai ki Nusilani. Can you share with us the reason behind why and how you came to New Zealand? Malo whetong. Nā ko maheni mo papa, i he ta ue wha, i mua,
pea matoki mari. E tahiwa fituhiwa. E tahiwa walu noa fa ele vai a seri. Pea ko Paulo a sivi ko tangata na yanga lelei pea na e poto. Pea ko tangata na e ofa. Ko uhinga ia na kusai iai ke umali mo ia. Pea na ngā ue fok I he pure anga. Pea wha o lewa a sivi ki no silani. Folau mai ki no silani he ni mālolo. E kai ki osene mai na tolu fetu taki ang lewa a sivi. E teu e mamea museri ke mafulau mai ki no silani. Maho ia ki nuku alofa. O whai e ngai mea kotoa pe me hene office ngā ue. O ai e mame aga kotoa o lava pea mahi ki mai lewa ki New Zealand. Pea fia e hau ki New Zealand ni. Mano whakataheni mo seri. Mahina pe, mahina fitu pea seri. Mahua ai ki New Zealand ni. Aia ko I September. O e walu noa. Na mahua ai ki heni. Ko iai. Na mau. Na hau. Raki hau a sivi komia mau ki feitu. Ke mau o nofwai. Mau muni ngā ue. Pea. Mau hiki lewa nof ko mau ki feitu. Na mau nof ki ai. Mau whanongo pe. I he whainga taa. Pea mo ko pau ke whepak mo ia. I he nof e whonuani. Mo e whenga ke nof o whonua I he whonuani. Ka koe uhinga lahi. Nangi ko o whehui. Koe hae uhinga na e whai ai. Ai o whia o maa nof o Nusilani. Koe uhi pe. Na e whamiri toko lahi. Na kwa o me ai. Pea whamiri toko lahi na ha o me ai. Ao sivi. Toko lahi whangatoko ua. Pea pehe whoki o whamiri. O iai na mawhaka kau ai ke mahi ki mai ki Nusilani. Ke whai ha hanga ue. Moha wheinga. Ke mau ha whainga maarie. Koe uhi ke tokoni. Ke whamiri ki tonga. O se tau e me he walu noa ki he walu ono. Nai toki mau ai e mau pepa no fufonua. Ko o sfa e rei. Soani. Cecilia. E amo Soiakimi. Ko e walu ono ia. Mau e mau pepa no fufonua I New Zealand. Pea mawhakaukau lewa ke kamata hono whetuku mai ho ma whamiri mei tonga koe uhi, koe taumu aia na e whai ai whinga mai ke whonuani. Na kamata lewa ke o mai e whamiri mi hok ta whaaki na o mai hok tunga ane lahi o vi kena ia. E kiai ki mauhoa na e toki hao peo toki mauhoa no silani. Koe tau koe hono hoko na e o mai lewa e toko taha me whamiri o Asivi o wakatau aho ia ko si ia Asivi na hoko hono o mai. Pe he hoko tau kotoa pe na e lava mai ai e toko taha me hok whamiri ya pe he foke whamiri Asivi. Hok ta whaaki o oku hok whamiri o mai ai asini pea motarite. Koia, koe ngā uia a Asivi, koe whaingai ke apply e nau pepa nofo whonua I whonuani. Na mau whunof toko lahi au peto I ho mau ki api, pea na e maali peto ko taha pea ma vahe atu. Taimi koe ni he walu ono, walu fitu na e whima uai e pātere, ke whakotu e community tonga I North Shore, e ne hanga tau he katolika tonga
ki no soa. Pea koe tahaya e ni ngā ue mau inga na e whai. E mau koe e ne mau nofo noa na e ne apalai ai ngahi pepa nofo noa ai kakai toko lahi. Na i kai ke ngata pe i he whaamiri e ne hanga toko nii. Kana ne toi toko nii foki pea moe whainga nofo noa ai ngahi kakai toko lahi i he community. Pena i kai foki ane eke ha totongi ke te ngā tolu na ni ngā ue ofa pe i he kakai koe ni. Ko ngā tolu pe ngā totongi ki he nau apply koe nau pepa kana i kai ke ngā totongi a taimi na i ngā ue ki ai a ho o papa ke toko ni ai family. Malo nena. Tala noa ki he whainga taa, mo he whainga malie na a kia usia. Do you remember any struggles that you faced when you came to New Zealand? And can you tell us what opportunities you received when you came to New Zealand? Malo whetongi. Ko tala noa koe ki he whainga taa pe moe whainga mali i mau ino usilani iyo. Lahi au peta ngahi whainga taa nai whai whianga ngai mo ia i he taimi koe na mau ino usilani ai. Olo a kei pe, koe taimi koe na mau kei no fo ova ai te kei ke mau e mau pepa na mau ngoi na e ngoi whainga taa foki e mau whenga he kōpau ke mau whehanga ngai pa moe lao. Koe uhi na mau ki mau tolu he kau polisi, ko uhi ka whafoki mau tolu ki tonga mau ke ova. Koe ai na e ai whainga taa lahi na mau hiki holo me he ngahi me wheitu ke wheitu koe uhi ke ua na a ilo a wheitu o mau nofo ai kai whafoki mau tolu ki tonga. Pea koe taimi ko ia na ma whai e whainga koe ke nofo i Nusilani na mao pe o whakaha ki maua ki he kau polisi o kuma overstay. Pea e taimi ko ia na e omile wahe kau polisi ai taimi ke mau tali ui ai kia ki nau tolu i he wike kotoa pe ke mau o tali ui ki api kau polisi. Taimi ni ihi o ku ili fia wia ke u alu ki ke u alu whakamooni. Koe uhi na ama uai pe au i ai o whakafoki. Pea koe taimi ko ku mau ai o kurak alpe a sivi whakamooni hono hingoa. Pea foki mahia kau nofau moi whanau o nof mai whanau kau ala whamooni. Pea taimi lahi ku whaatala mai e ia kau. Ka pau te u alu whakamooni pa fuoloa pe kai keu. Fuoloa pe kai keu asi mai. Pea ke alu mai whanau, muhola mai whanau. Kai whakawheta i ke eiki nega ki ai ha mea pe he hoko. Na e alu lelei pe mau whenga, pa mui whenga e loia, na iai ai whainga maali, na e ngau e au sivi ai hoko ko sekeritari ki he minista ko minista longi he ko langi taimi ko ia pea na e hoko ai ko sekeritari ki he minista o leipa. Pea na ne liliu whakatonga mo whakapālangi ai ngahi tohi ai minista o tu whātuia ki e kakaitonga. Ko ia ai taimi na e whainga maali ai o me eiki ai ki matapā koe ni ke hoko a ho papa ko ataha ngā ue ki he minista pea koe whainga maali e taha koe whakotuu ai community tonga loto ai pātele ke whakotuu ai community tonga ke hoka au sivi ko taha ke tauhi ke kakai tonga ai siasi. Na ne hoko ai koe tamai
ke youth, pena ne hoko ai ko i tō taha taki lele. Ne lawe mau no fofonua, pena u lawe lewe moa o ke ngā ue, whakataha pia mui tokon ki hoa, i tau hi ho ma whamiri, e hao mi tonga. Tala noa whakaamu ki he kahau. Can you share with us a bit about your life now and what you hope for in the future? Alo whetau. Koe taha enough. Very hard for me to explain my life now. Because your papa passed away. I can't explain how I feel right now. My love for your grandfather. I love him always. But lucky, I have you all. My children and my grandchildren. That's what keeps me going. It has been 10 years. Kaneongo ya, koyanga ya ikuongo i e taimini. Ai kuongo i tai lata. O se tau hongo fuolo. Tau tolu nima e ma nofo mali. Pene mama o atu. Pene mole atu. O koe ngoi whaingata ia. I mo ui. Kaneongo ya ko whainga pe. Keu. Keu. Malohi. Ke hoko atu. Ai nofo my family. Ko whaka amoia ke kahau. Ke nofo o whane e family. E whanau. Te pehe whoki ko family. Whangatoko ua. Pe moe whangatonga ane. Pehe whoki whanau. Pe moe whangamokopuna. Te mo ui ofa. Mo o whane. Ui kai ke te aha koloa mahu inga. Ka koe ofa. Koe ai whetong. Ko fia he ba oe whainga maale koe ni. Ke ta pō tala no ai. Koe uhi. Ea e ahoia. I'm not going to be around. But you have sisters and brothers. Love is very important. Share whatever you have with them. Ko mea pea ko whakaamu i he kohili i he kaha o hanga mai e ofa. Ofa pe angalelei i tamai mo e whae. Tokanga ke lotu. Whima ope. Whanau. Ke mo manatu ke mea koia nei. Hanga ho mo tamai o tō ka te mo tolo. Ke tō e family. Ai tenga koia ke mo ui. Tokanga ke lotu. Pea mo e whe of whani. Pea mo ui ofa. Pea mo ui fuaki. Koia pe. Malo au pe ta whetong. Thank you so much, Nana, for taking your time out to talk with me and share your stories with me. I loved how you talked about your life now and what you hope for the future. I hope you enjoyed our talk today and tune in for our next talk with Anastasia Gautoke. Malo apito, tua o whaapu.
pariku, o whatua i e hono mau